ya enye ye biem ewo ho enom well ade ache bia ne mu asem enti ye bebo nkomo na ye holiday Sompa FM na Ghana ebi se ye de Ghana de holiday de ye ni je ho pa o ene ne keka ho na naba keifa ayewo ha enom dodo na afre no omenenta watena se yewura pam de watene nka dada ena mawura asempetia ono nso watene nka dada mema nanaba akwaba na mema na chen de edi nkan na yento aso mfiri hanana maache asempetia oba worship na de asoso asempetia oye den oba worship oba worship ono ane kan yo ono ane kan yo mate yo minua meje woso mechia matifu nyina enne mewira ho na minim se we ene wo ho sabe me papa akwasi ni mu a eye bredi abusuapani a odam pam sisi e die sabe papa no obi anim se wanyini ne nananum kura bebre chan me wanyini ena wokọ nti se obi a wanya be 100 years die se okose a mpempi no ya na so anya ya pi sa brantie pa mewira ho ni wuo no so ya wuo no ya wu awira hu papa nyame mfa na kransi yi na we nyame be dia sesakra we ko Facebook na ko hese de ni papa wurade nyame oda sora no pa na de san wutumi kofi adanyame ase bra danyame ase mese na no me ko kentampo na basi twemu so mo tai no so na just about a distant na bas no tai efirimu etwem me ko gina se ya na me de me ni hwe so na me so twidi amponyankopo me do wase se ne wo de me ni mabusua nkwa akyɛyen 90.7 FM ya na binu ma adwen yo mo se nkwanhia no motodie o woni hia na nanu abrantie ni mo nyamfo bi ne na busua omokoto nsuo mu na enya ka mu na omote muni ya da bia na MPs ne akuku da mo adwen se omoto ka papa omutimi ko bubu fa so wu nkwanhia de betimi ato obia ena me wira ho erade nsha woden me die buada nne erade nsha woden die buada right abuada nyina mu no ene holiday ene yase holiday be the Founders Day eno ne ene enti krata ifiri aban mu ba ye kire se ne ye ni da no amada no hu se yedi o se ye observe no as such enti no ye nyi ye ni ye ntena se ye nyi bibia se ye bia no ye ntena se na ye nya ne pepepe enti ne aban adwuma mu de obi ankwa adwuma ena suku nkwada anko suku yen ye adwuma holiday ni mu yi ena yegusu a ye adwuma ewo hanom holiday etewosan Ghana ha Ghana holiday na abanya wo de o se adwumafo nkwaje ahome a fine na se de o sika se ye ni da na me hu se yedi o dey observe no as such se eja Founders Day a me fan say President what is saying Osaje for Dr. Kwame Nkrumah ena oshase na say na omuye no what is saying September 21st in every year na omo observe no ena sisi aba na bedru nanado di aba June what is saying 4th August me di asemba akopa mebisa nanado ya wo de 4th August holiday ba ya o ma 2 day Founders Day say one na pamfo madi president efiri Jerry John Rawlings dey do baby abobere ntim pese me kana sempa Jerry John Rawlings Kofo Professor John Evans Atamos the former president John Dramani Mahama ebe pemo no so na nado anne wa my first 4th ayi say yemfa ni holiday o say ka say ye ni yie pa no na nado wadaro ma ba bia obi a mebisa o say enti sa Founders Day wo be kwa me enya holiday bi a wo so ye di udi beto so ana ya na ayade ehia wo wonim se efri osagefo Dr. Kwame Nkrumah penso no ye di Dr. Kwame Nkrumah holidays endie ni nani di ama ne saa se de mpanin ka se samampa ne to na badin no
na ye president o metwa mu bai nti omo de enye mampani no bi no mbedi ana question 90.7 FM. Bibacho Dr. Osajifo Dr. Kwame Nkrumah obedi Ghana so how many years? I think it's 1960 to 66. So let's say 6 years. Obi a wadi o man so 6 years. Ni dia da ho ama yabo ni dia bepem ne. Enne wo hwa nimdie ene ani bia ba eche kan no. Se wunya boy president free see to obedi say wom bribery and corruption ne bata omudin ho. Enti Ghana mpanimfo mo amadi ade a mo sha asamando nyame fa mo kransie ye na mo ye samanpanke to mabadin mo amadi ade a yetumade so a mo titifia binim abobɔ nkokora binim so bɛsan bɛpɛ president ati nyame enhyira mo na ni nhyira no me ka kyerɛ mo se Ghana fo eka no kora kyerɛ mo nhyɛ na nya dimpa bi ahu a ye betimi edi day bi amake as holiday and as Founders Day di amamo Founders Day na de ka Dr. Kwame Nkrumah no Sompa ye nyina nim se Dr. Kwame Nkrumah obi beka de de kai wo mu nyina o won ka ho bi o mu nyina the big six ye Founders no na Founders the big six no the big six no current president ekai nti ye betimi edi o makoka ho bi ama na koye the big 12 enti mi nya sa nti we no ye de kai the big six yes o ma bobra sa na meka nipa mako nsia na o ma bobra enti mo nteso sesie ya mo se mu di ade ene mo tenchen a mo be pa bi yedi no na ma bisa mo ho se brabe na enti brabe na mo ba mo man Ghana yi bra mo ba mo man Ghana ne eye krono ketasese proye we furu ye twitwa na nti me na me di ade enti me di abɔ man ama man ya tofam se pam eno ne de Ghana fo mpanimfo sese mo ye Founders Day the big six mpanimfo wo mu nyina kitani mo nyam ye ehu sampa wonom som ekoboa Ghana ende kyerɛ me president a ye do fourth republic say ye to abai wo betimi abɔ didi aka sɛ wei na Ghana da na koma so ne ye betwitwa apasa Ghana da na koma so no kora ba bes kan me okasi Ghana president mo ambe yi afirim presidency no mo amunyi mfirimu enti me sra Ghana mpanimfo se ye ka sɛ mpani so samampa ne to na badi ebi ni de ne wo bi wa no as president say ye observe no the question is say me free so say o mampani a de na Ghana for be observe ya mame okay enu na wo say Ghana enti maybe say enya holiday kurampo na ye de be kai nipa na ese say oja din bi a ye de be kai no na no uni ha ena na ye bo amampanimfo a na sabi o mo dwene Ghana ho a wutimi so mo nyanka o be ye so mo party ama na kwan the former president when the baby crow John Evans Atamos she said you know security corruption wo customs any omoko kasa e kire omo said we disappointed in them me pa chaw yahu bi sa abiem yahu bi sa abiem enti se o mampani oba ya obeyi MC ya wotim ka se na we mi yi na de na okwa akoye meaning say odwe oman no ho not necessarily say the party odi how many years no oye we kire say omo makamu no nyina no omo active say 7 vampires omo benya enka oman nsai no omo take advantage nti Ghana pani for mada Roma Founders Day no no kre ye nana no mabobra wonum deserve say observe na mo nso de ya sabe mo bewu enti fourth republic free see to obai ye be samulai edi moni mo nyama beto amanse anim say mo nso yan ka mo na asema bibi setitia no ye da ase bebre na naba ke fa na wote ne nka no akua ma mentie won so wonte ho kakra na menka ye tie fo se anopai ye ne mpanimfo a efiri NCC yin so betena ase ye besuaye adwen ewo enkomo yi ho enti no monhye eno enso akua ma mentie wonte ho kakra ne holiday ya ye tifi na ye observe no asachi medase ene akwanya wodi ama me na ba ukasa ya no atobo ase kakra esa ne se nipa de oya ade a osayi untimi enka se aban a otisu sesia enya amanyosem ne ye de nanso kasa aban a otisu sesia onu ne breso ohene bisro ma mbisa menua eye onu ne breso e na ode abasei e na me advice se onu ne breso a ode abasei no enti da achibi onum nyina the fourth republic ye be say omo lie aka omo say ana anti nya ono nko a okay nti ye rhetorical question yeah rhetorical ye free me that say you oba attack me akwa
And I for fidanti bedi ne sa said the interior minister when for Ambrisdary I share say indi no na impanyefo ya de o hwe baabi a wo mo ede o mo kakra ato opono so aboa menya independence a yefa nhudie na kyese nka enyo mo a enka enim baabi asabre anka yewo nti ewose de sa edawe esi ho na ye hye mo enumonyam omo ya de mogya wo mu hwegu ye enye asem ketoa enu nti na akoya founders day yidie de was ye de to ye tirim first and foremost kran say fanhudi a omopre edemaye ansa ne de de aka ni na so abeto aso bra ya brese o mai ahokyira ya komu ene ensem bebre ni na ye mpuntu ene ye hwehwe ntimi de kakra meka ne se eye mede holidays de ye eboa kra ma otimi reflect se omo ya aban adwuma sei no se de bia wo adwuma te computer ho wo ya adwuma ntunya fofida se ya wo be fia utimi eboa ma release stress ne aha iti burn so se obesa akwa adwuma mu bie mu a ahokeka ne wo ho se wo de be ya adwuma na oman no so yetumi etu ordinary sana nka ese ye ba wo ye Ghana se de esi ya de a sana tie holiday do holidays obi ya aban adwuma won kwa aban adwuma mu ana on tena fie so se wo home besan akwa ya de foforo bi ade foforo anti ade be chen Monday na ye besan aba adwuma na the value the same wanu de enye obi a enye dan a obi wo hono ma enye adwuma ba akopempo no ye nti we kura ya akwanya ma ne se ode be kɔ ne nwuma foforo so aha obi wo hon so a ono ya ban adwuma na nti one na busua ombe tikisa opportunity no ba ne ofie be ma ne so ofie kwala ne so wo ho na ma bondi na ne o men so atimi aye kama mera se akua no de aba ofa ma mentie won so omfiri eha enom na afi yenhwe dia edi akira eba nana mo sanchia otifonya wono ma eko Facebook ni YouTube no mon like na mon share na eba enkomo a etop no so ewo fidua mu ha de edi aso nyina tie na etimi sakra su nso nana ne founders day wono ma eboa ma yeje manyi si ho eda nyame nhyira wo mokra ba bia wo bia na sabi se unya ntra Ghana da ya ye ka ye fa ahudi ye kura unhu se de muduro ete na kwasem ni empanimfo edi kan ye bi pa na sa founders day ne aba be hye 90.7 FM wasana de to so nan ebekoso atena hoda anase aban bi beba mu na ye firi ba bia wi na asesa eba ne se ma ye current affairs no ya na ntokuru tutum enu achi anope mewira ho anything mewira ho ahu nyina ye nkwanhye ye esi ye na e kai made bi Ghana ye nya afa ahudie ede ye ho kura no emfinhia mako aduosia ne akire de aba nti ya na ye dwene kɔ ne sen ye kɔ clockwise ana anti clockwise de ntia mebusa we nyina ye se no wote moto so na wane ka ehie ba bia man na duru no anka bire bia so se motokura nya ba bia wonam na ka nso nya ba bia wonam se ye hwe na nkwanhia no head on collision ta ye adwuma ene ade nti na one way ye mfa nya adwuma ye hu se ye kwa ye kɔ ye ba bire bia so se ye dwene na ye dwene kɔ ye nimpa bio nana ene gobresa homeland Ghana nkran ketwa no na eto primary school mu ye ba duru senior high school wi a ye to school anthem ebe wie no a ye wura suapon mu a obohu se ye wo anthem ne club anthems a ye tototo ne ato gobresa homeland Ghana hia to atwene ene akwa ya fofi ye ka holiday na nka ye da kronkron nyame bo ade wie ye a wo home de to so nson no da kronkron na mom nyame anhome wode koye adwuma foforo eno na ma wode niema pii ehunta nipa no nti enne yakwa ya fofi de woye bank adwuma de oye teacher ni wode opa wura ahaban mu hwe fa drone no nante obo se fa wa ahaban mu ye adwuma okwa ya de foforo ya de aboa ma niema akọ enu di adanse ese ya krado se pese ya chechiro man no ya chechire ne ye na momogya na nanom hwe gu ho no ebire bia so se yenso ye de
etoaso na mmom enye mogya no yebesen ye nim fifire na yedi nokra aboabo yen ho ene eye Founders Day wonu ma eboa me ye kekere oman no na yen so ayaka akire keifa kan die na ye yo ede atoa de mpanimfo nti holiday na ye die no ma ye ni no kwa yen tena se mu nkompon sa pepepe ne ayen so ye di sa nana ode o hwe sa say the big six no na ye kai wo mu ne ya nti ye did na free 21st September e dia bante say wo tro exams ne ye ka Founders Day no tro 21st September abeti just a 4th August okay na ye hwe o saagefo ye wura akwaje mu pa grant mo ene mpenimfo ebo mu din ni nyina no de na omo ye de bo a oman na ye bo mu din ni ene menye pa grant ne mom ye nsentwuro ni ya me ye adwuma e wo Sompa 90.7 de na ye betumi aye ato ho ama ye nkai dumu a da chinchiri ba no so e betumi aba bi hu se na papa bi ye frɛ na apam wo mo dawroma na teenage pregnancy kura efiri ye mpotemu wo mo dawroma na amanyosem twintwan anti obi wo benkum nifa yemfa aba nkobo ne tiri na nkai enka ye nko a ni nyina afiri ho yenya sa nkai du no bi emfanto ho ama empanimfo asese mu de holidays ya bei mono mo ayen na mampani bi ana mai pani bi ne ba ya ene ye kasai emframa enemu enkane ye soso yensa timi aka kane ne yetisummu ena mampani bi ana sa o mampani bi so na ene yetimi di sikato ade kane na de bode kwaje banche ena mampani bi so ena ne yetimi sansu papa nom kane ne de ahaban ena sansu ewo nsutini mu enom ena mpanimfo bi so ena ne nsutena kane ne yewo na eni efe pa utimi bobi nom no ena ada na teche nti yenhunu baabia ya pemaduru ne yenhunu yebetimi ayede ato aso o kama ne ye mede pa o se yenni da no e mada ne hu se ye di no yenni e ma hu se ye di no okay said yes so hu se ye di no nti enne se edi se wanko school yi ukọ afuom na akọfa aduane ba fie me binya bidia ka hokọ na kọfa bra afi enna akwakoye se ye afofi won se teacher atifie o wo home wo koye wade foforo enti mesre wada eduba bi na se entinka mu bi aka mu a mentintina fie se wo mankoda no ho akire wo mo da achenti nese enne wo home wo ho kakra wutie Sompa 90.7 eduba bi na entinka mu aka mu a wo de fa bra Sompa ne yenka mawo na baabi ate aka no yenkonkotwemra sense ubegya na okra bi ebeto nana me da ase me da ase bebre nanaba mamintio sima mienu ne awode soso na afi yemfa afrefo na adwenkyere na afi ye ba ye ne empanimfo ofiri NCC so betena ase Founders Day aye kyerkyere ya adwene wo ho na de ban pa ne de wo hen na efiri hen na yaba beduru aha wo mo de ye ebewuram nana mamintio sima be mienu e wo ye nim ansa na ya fa afrefo yi medase bebre media mafutu a mewo ekoma Ghana emebunu 90.7 baby a obinya platform a osopani ma na otete no sede ope obekọ no na bra bum no na on live exemplary life bi akra bi behwe so kra de abone bra chese wonya enhwe so de papa bi a obi be den ebehwe so de abone bra eno ne ade ya na metan se wobekasa ama we Ghana mpanimfo Ghana mpesa bi Ghana mpanimfo na mo kasa sede ya mo ka no ye de ntimi ntene hanka didip Ghana mpanimfo atem nso obekọ de ye di Ghana pani atem no wono kura mpo adwuma ompe wono kura ya onte soma se ompesa obehye obi ase wono kura ya benya anko ne na bankyere saa na ade asa ukọ abrochi chinkotere ukọ abrochi na ukọhwe baabi tese bi a countries ne se abrochi adwuma den abrochi adwuma na eden no saa na omode to na ukokoto ye adwuma den na ma abrochi kyekere ye ewom se sebe wonum take advantage ewusu ye na nanom ebo abidie nenso abrofo nye lazy
metimi a kyerɛw abrofo bi o mabaye pomu ha omo ye farming na bra ukɔhwa teche pa omo gina mu a enso saa bere wo tenkran ye shoemaker say wo na na asa da ho meanwhile say kue adwuma eden abasika di mesere Ghana mabunu ne say daachi na ye kan eno ane ye na o na na do nom ne former president JM and J Kufo the late Mills the later no mu nyina nim say be ba bedu amuso wo hwe time what say Rollins no mu sha say o mu tu o man ho na mo a say be no ma ya site semeti yi no mu nyo bi o ma nyinyi ni say o mo ye mema bia no mo nim so te se medie no mo nim te say of apam die so enti me ka be si say empanimfo no so what say na ba ka fa me blast na me blast be si wo so babunu so say tu anamo mo animire hye bibi ase na se wo ye wo to abusunya mu na wanya maame ana papa ama na nwene ho a akora no wo hwe sebe wanomye na wafa okora nante wo hwe wo ntuom na ade abobra se wo wani da so onim se there is no hope for Ghanaian youth. Create a hope for yourself and it does obi enu ma Ghana babunu eda ache a wan kasa pedi da so no bi to wanim ene so be mu ani abre no watu anamo di mesre Ghana mabunu se mesre mo da Founders Day ye nyansan wiye basabasa enya tiritiri asem enya me di moto ehirihiri enya anadwi me gimani ade be na se be wadi dem ana wafiri mu ya wo kan pokra ma ye hu se emfa ho ne ahokyera ye kom no enuoma bi wo man yi mu a anika oh yeah hwa asumdua ye wo ya mamre ye kasa me kasa obia mo ba ade ba ko na nige 90.7 ema na nige na ema na ho keka wo man yi mu a obia betimi abo be obeba abro ba ko no kra aha ma wanige wo man apambram na ba de fa na sam tronchen enokre de na na ka na enokre won sa aman bi so ya samra to ho ya ka kire se wuntime nwontira mienu ana se wuntime nwontira miensa right wa aman bi so ne nso Ghana ha na no hwe Sompa nkomo obia wo pore 13 wuntime hwe wo mo nso mra bia nche no wo ware na ware ba ko pa wo betu ai eso ware bi kika ho nti o hwa no ne ma emu ye de pa enese sabra ye kase obi nsore yo wo tene nem dia fofi ya da si bebre abusiafo ba bia ya dre holiday emu na ye wei bedwafo ya bobo ho ya kire ya dwen kakra Ghana ye holiday sem etewo sen ba bibia wo bia 0598 994 0598 994 o ba program yi so na yaba abekire onso wadwen holiday edition ena yede ma we ye je wadwen chesesia ye wi a mpanimfo a efiri NCCE enso ye no betena ase ye wura ba wan so betena ase one apamfo kan osofo afirifa ebeka ho na yabɔ nkomo ene anope enti hyenenso sa na freye na yeni nkomo holiday hen na wo na holiday Ghana ha etewo sen ene holiday kura yedi wote ase de ene ye Founders Day unim nie nti a sada iba ye de a yedi holiday no ebi se Ghana holiday no dawson ha productivity say ye adwuma ana adwuma na so abade amaye no ebi se holiday no ha ebi nso se holiday no well ni nyina na ka ho ma oman no kyekere ewie peye wonso wadwen ne sen good morning mini Owoahene me ba cha wudi ni ba bia okasafi mini atama komo ni we like yo ye da se chaman ma yentie wa no peye nkomo ayedie mini ameda wa sibebre na ma chewa de abujafo mini Owoahene yes sir Founders Day no ni mission pa di gina so ha ye di ko ye di Founders Day no duo wa na omonti ase ndino senka neno IPC no ka rezenka be tu nzafle ke ye papa no mpani mfu bi na nka o ma asabio o menhu nkromata am no
na nkoma bobu ma tima ame history no ye si ye paragraph mo ba bi ekofa nkroma mo ma be di ade ayi sabe ye papa ku fado ne papa mo na nkoma chichiri ma nchiri ma na ya hu bi no nka ya tie ba sa nka ebeboa but minua ye na ye kan say ya ye hu nkroma mo na edidi ma be si ye papa ku fo Lawrence mo ne ayi na bepem ayi agubaro time nyenga yesre ne se ade ben se ne na ba ke vaken ade ben na mo de to ma nchirima bia ba be dia ase se bi open butum bia ba be dia open butum enti obokọ no na se wonye president be dia wono se bi wonna mutima mu hu enti ama sad na ka wo se e bia se bi o meso ba be di se bia ebia madam bi ko politics ya me bona chi dom so ba be se bi oboso be tima ba be wie bibi na me so manya me so no tam because yeah say yam for good morning. Hello, good morning. Hello, good morning. All right. Ubetimi afre 0598 994 good morning. Good morning. Good morning. Udeni baby akasafi. But from Mr. Sakode, Mr. Sakode, Mr. Masi. Yeah, that's my into opening. Me pacho e beda Masi. Na ya atamse ya mese se yamfa anidie ma o mampenfo a o mabako ni na. Esan se si ya ehwe ne yakoso ne je ne Burkina Faso no ma. Sabe se mpredasa. Se kuko abama mo ebobu kranse ni pa ni ndi ho a. Na se yetram se ya. Ebe ya sene se yeba ma yeba kan sema masojafo omo anya ngodene na o ma se man na bi si Ghana revolution time ho ne sie. Enti ehwe democracy aba no a obi abaya de from runners be democracy no ni parliamentary be boa no e boa man ye sa be si ene akufado so sabe bra ye akufado ba no na jo mama ye konkra nti etoba 1 million votes na ye mfa wode no ensi ho ne de ye ka Ghana asem ye nka party for no asem ye da se bebre no de ade ba ye ubetime afre 0598994994 na wabaso ebi ene anopei na waba abekire onso wadwen sede medican aka no ene holiday yi no ebeje empanifo adwen ewo na ye bisa wo mo se ye free hin ene ye de aba beduru hai enti ubetime awuram na wakire adwen 0598994994 enti na abedwafo nso mpanifo ye krado aba betena ase na afi ye de enkomo no afiri honom de aba enti yenhye eno enso. Good morning. Good morning, sir. Me ba to udini ba bia akasafi Amen. Yewra ma yentie wa no peye say edam panifo ase and say yes so na sa fof ayi ayedi ni yenim kopisa na no e ba yi ndi wa ide die ana say nka ye die ye ka obi wo ne papa so nya ka obi so ne bone so ndi se de ke bia no panifo dia ba ndi eni e bia am say tachina na ebekire na ba ko se no bia ndi mi se na wi ase ada ade ba ko mahunu no na ma se yo yenso yeda ase bebre ene wode a wode eba ye ubetime afre na nso wabaso ebi anope 0598994994 na wachire wadwen eye wenum nyina na yekeka bomu ema oman tumpon sa adwen kire wei enti bomode ase onso ubewuram na wachire wadwen nia ebema oman yakonka nye holiday no a yetifie keke no a ena ese yedwen ho holiday na yetifie no die na yesu afiri mu anamuntu be na yetu ewo holiday mu nka ye be na ye kakai na ye de asachira ya namuntu ama bibia atumi aye kama ede amaye eno ena ewo se yedwen ho na holiday no edie no ebayen emfaso ye ne sade a na kire se afedie ye koyanim ewo asetena ene empuntuo enyina emu na aboa ama ehwehye atume akoso. All right. Enche ebedwafo ebetena ase enti no yeda wona edikan afre ase bebre ewo ha enom ye basisi a yeda ye ho aba
pui se be sa big cc se to se omo pe dan omo pe fie omo pe car na nkomo nko because no mo sa niema nyina bi wahu omo sa nti no na dia no mo pe ye din a ombeja ato legacy edin ombeja ato ho e ma nchiba na nchiba so ba omo hwe so aye de ben aye nti no mu ku om ho no nti yanka ma nchiba anti no mu essence na yen celebrate this leadership ni effort a omo put in place a e be say me man a me so kra no wordless mfa so obi anye de ben eni so nti no enye akra ba bia say adwuma me ye mfa so ye de ben e wo so adwuma wo so ye we are all contributing to the better nti the bedu baby no founders day no enyom nkwa ye be kai omo so omo founders adwuma on the founders day ye be kai ya hemfo so a omo ye me do sa time na ye di clean up exercise in carbon patriotism bi wahu be won say ye tena se em say eba ye reason we are creating this awareness crofo be hu say edu satama clean up exercise volunteerism adwuma nanka was say ye ntimi ye na holiday mama ye nka ye ho ye de ben ambom ye nko ye sa ndwuma no Yera Duncan and out in Cano or NCC adwuma no mu e won Nkoranza North sanso Sister Grace Edujemfi enso ene Marian Owusudufi omu nyina won Nkoranza South ha Yera Eric Bawa enso ewo ye fie ha enom yene no ebetoa enkomo no so efiri ha enom na yaje ono so na dwen kyere na mabisa se ene edai Sen SECD 90.7 FM. Emma ebe dani ye emfaso. Well, I tell for much. Yeah, Joseph. They didn't can. About you have in government departments. Omo mo ya me mobo. Mi sumo. Sebe abanhwe omo ye. NCC for. Omo ya mobo se. Nintra Rollins T NCC ni say Buzia Yebi Center for Civic Education. Eno achi na Rollins hwe ya onse T NCC. Center for Civic Education Buzia kra twere ho krata na ye wo school no ni read. Positive and active citizen. Omotuwe enwa omudi no Sompa FM esombo mama ne se ka omu department na say ye investment omo officer baby omo ti no kra anya akono omo ka tu anya akono omo ni cars omo ni computers and they are not hooked to the internet for research now just everything about NCC no that form tra abambia bebo omo form tra. But if you go to other jurisdictions, a man be no so. Safono any hold the root of governance, the root of development, the root of everything. Ono na checho nka LGBT nsema bay. Enye me Mercedes ma be tena radio so defend. Eye omo adwuma. Sa definitely na yesi aban no. Omo na yesi cheche nkrofo. Papa no okazana next year umba betanse akansa but they don't have the means so means na nka omo organize symposium na ko organize symposium na omo mbeba no oba oya omo kwa onye refreshment mom sika no we omo budget ne yakitwa bi nti they don't have the means to do their work na wo de so je ni kokko no amfatu anje ne sa or the time na kokko obi okura AK-47 that is the saddest case of Ghana. And I don't think people are not thinking around that level. No more thinking about NDC, MPP. But there is a department. Omuna kaumbe cheche nsembimu. Amiatia to say spasa killing it is the work of NCC. To say child truancy, the work of the NCC. To say drug abuse,
work of the omo adwuma no ye adwuma kese bia se nka ye ma omo ye resource omo se omo ye adwuma nka ye mu bi beda because they are doing the job for some of it, but then omo ma ye mu, but let's forget about it because anger is part of madness. I shame so ache na me yam ntra me kan wow abrofu di enso no na yenim say everything is okay until say ebinu ma omo ho me so e kan say dabi e say nya fa hodi na before say omo be ma omo ho me no so no na a person like Dr. Kwame Nkrumah Namdi Azikiwe Modibo Keita Jomo Kenyatta no more US omunsia de no more form group bi the from Pan-African movement omo de na omo ye ne say ye free ha e be kwa pray for hundi ama ya manfo if you are on a person me wa na omo ko school so but na omo kan ho abuma omo yes adwuma no enti na Ghana so you amafo bi ho a businessmen wom timber contractors wom lawyers wom be it say per grant no a timber contractor akwaje no a businessman JB dan kwa no a lawyer on sa big says no obia wo Adea Akye no a lawyer papa Akufo-Addo ya ne papa no a lawyer omo na kan omo ho bo mu kan say no ye be prefer ho di amagana na omo to omo ku ni din na nye political party omo to ekuo United Gold Coast Convention no omo start meeting no omo na brofo ye negotiation ntina chese ayese omo no obia ye na adwuma ntino omo ni officer ba ko te e coordinate ma omo be na akwaje nim Dr. Kwame Nkrumah Dr. Kwame Nkrumah okwa abroche wan fa play ne kwayo owi a shape ne tremu stowaway no de kwa okọ Philadelphia na Philadelphia or Florida no on say dinner a friend of Florida water says you need da ho ne ya na asofo no de say ensure ne da ho ensure ne say wo boni bi wo mu kra na say o cross says you na eko why ordinary human being ho na kwa me ko school na kwaje nim akwa no say one Modibo Keita Namdi Azikiwe ni Nigeria Jomo Kenyatta or Kenya na omo fight for Pan-African yenye for hundi na akwaje soldiers kire UG for say yekofa be ma namra akwa 90.7 obodwuma pa na omeye general secretary no general secretary besi na dey kura no political party bia general secretary ono kwa na nipa yituanaka ti yekofa kwa amekuma ba say omeye general secretary of UGC nti on there we no mo court ko di o masem we twa ni timber we any businessman na kwa amekuma there or office UGC office on a general secretary yituanaka obi a wafra rucha ba say bi onye adwuma bia wakofa na aba de say yituanaka na mu na kwa amekuma ehwe no ankan ni say yen sedi abrofran kakrakra na ye ka say ye independence isi a ye ntimi enye adwuma no se ni sitenti no na kwa amekuma so no ye ne sesi a because nkrofo na die so ache ye twa akosi da ben na ntawantawa si o muntem ye ntawantawa say blows say misunderstanding na kwa amekuma call solpon and then ne ko solpon na efia kwa amekuma ko mu a omote CPP no abetre esiwa omko meeting as da ho si o solpon ena kwa amekuma ko te ote no ho free UGC mu ena okote CPP Convention People's Party na kwa amekuma party na ote no na broad base sebe Veranda Boys waya for chuboy for ena audit party no ena UGC for so onima na chese omozo ato omo ti yanko yamra na ya chekwa me Nkrumah ye na koto prison de be ye koto aba na kwa me winning seats ewo odododi wa Accra wezmani o so winning wa Accra odododi ena obeye prime minister chain obeye president nti ye kan founders day na
na first no say Kwame Nkrumah is founder of Ghana. And ebinum yes na sabi ye kodo aburo because ye pese ye dokno. Nipa odo asase no oh. Omo mu kodua no wo ho. Omo mu da ase wo ho. Omo mu twa aburo no wo ho. Ni ode aburo ni ye dokno no wo ho. Nti ye ka se hwan na ye ema ye nya dokno di ya. Eni se ye efi nipo omo maka no. Eti ye fo mu yina anka ho. Na ye nye ne founders di omo yina ne foundo Ghana. Ene na ne ye di ho afofi no. But ya na me yawa o meeting wo Ghana holiday mu ne se. Aya kwa se ye nya nwe yo. Omo de holiday foforo beba. Na only say ye nimti na eti o ye FM. Your Christmas holiday. Your New Year holiday. Your Eid al-Fitr tama nkremofo gu achiwia. Your Eid al-Adha tama omoshe omafashe kese. Your Isa. Your Founders Day. Your African Union Day. Mchese ben watch no maboyo. A mind back holiday 1 year within 1 year. Holiday watch. Now you ask yourself say we need free bibi man hour. Man hour ne just say o to say hours na dey you know. Say hour ba ko free ma unim sika adwuma na hwere. It is a mamu no ye jai say the whole day 24 hours in adwuma. O di calculate ko sika mu a ya hwere sika boom. Ada na America for the years ah. Ada na UK years ah. Other countries na ye Ghana there and now politics into Founders Day, Independence Day, Rollins say enko Eid al-Fitr and Kremofo Eid al-Adha Edebe Isa baby na ye gusu kra ye mo ba bi beba be kan ho be o baby kwa baby beba na we don't win baby beba say no music. That is my problem with holiday. Other than that no Founders Day no it's yes ye be kan sabi or if so we free ya na baby awo kono edimo be bu nkompon yo wecha won say binum na sacrifice ye ya bedu anti baby ne o mo sacrifice ye no say ye toaso ahon se pa o mo de bua ye ma ye du baby ye wono say ye mum ye so ye den ye toaso say ukota krade a pagrant or takrade me na me ko stu o takrade pagrant the only time you the car Grant and say the baba could be near friend George Grant, Ubuwe discotheque, Mikado Club. And one and I students here because near the disco you know my abba is where the best friend is simple. Only knew no moko. But yeah, then you go to no one the car Grant. But other countries like if you go to Copenhagen, America, all developed countries. Omo Hall of Fame. Hall of Fame ne say yava say baby ka sia yesi sankrofo nyina picture no omo history ebon obi ajuma nese na on na person channel obi a wabo ma ne da te say obi a wabo ma wo kwan bia so no ono Hall of Fame no nti ura Hall of Fame wa obenya all the history of those who contributed their quota in one way or the other. Edebo amano, ema manu tumpon. 90.7 FM. It is a Hall of Fame. Nasa oba, nasa ye teacher niya. You feel like being part of the Hall of Fame. Nti chadia obe continue achadia say maybe because we are the best teacher of Ghana. Also be Hall of Fame. Buzieu. Me say me amadafo bafo wia former Bonafo regional minister for late. Already see statue or Jubilee House with Emma Buzia. And I call when Chia Buzia fee or my sin statue so. Buzia is not remembered in any way. General Acheampong, General Acheampong, no, you people live history, legacy. People live legacy. General Acheampong, the only head of state of Wabagana. Ono be dia de no 1 year aban busia da Sompa ye dwuma kesia emna wan fa busia
or the local generated revenue na di ye bibia be ono be di akonwa na oka ja brofo se e ka ye dem ye ntua nti na ba no ye fe ne ye ntua regime ye ntua na ntua de aso ntimi ko bobo Acheampong mo bo sin da for 7 years so ne ma Acheampong ye be sin ne uko Sunyane Cocoa House uko hin uko adwo ye na kwan ni schools akete nka Acheampong be ko Hall of Fame. Hila Liman, less than 2 years. Only the first president our year asphalted route ewo Ghana. Kwame Nkrumah ye motorway na ye asphalted route. Motorway na ye cement. Hila Liman ye asphalted route from Accra to Takoradi. And son of Rollins say ba all year from Kumasi to Yeji. Kumasi to Sompa. And Izu Takoradi to Elubo. So na kufo to beto aso Kidambo to Paga. And Rollins say Kidambo to but Rollins kufo ye Kumasi to Kidambo and other asphalted roads. Safono they will go to the Hall of Fame. So Rollins he will go to the Hall of Fame. Near the Rollins, so 20 years to come now. One of the name of Rollins is being faded out gradually. I feel he will be known for the bad things that he did alone. Rollins ni kumwenum. Rollins papa oye de monkai. NCC or de ba ya o mo educating kwalai o monkai. See, that is why. So we must begin thinking twice about certain things because baby ye nenam nenano ye ase. 90.7 FM. Ye nam kwa ye musa ye nam baba na ye hunye ye na ye situation ba ne Founders Day na NCC for aba. Neda no mo kase o. Nti NCC for no nti ye ntimi resource wo mo say at least say school bi or occasion bi nkwala no na ebe interview ebe frɛ maya we ba kwa na be ma ba ko na wakoka one topic pe ewo ho woman 30 minutes na wakasa che na nkwala no dia to mutim ya tete history na yesu no excuse me for my language this morning kwase history Mungo Park Kisova Columbus born of 1844 assembly history bi am down dwen me dey akoyen so hwe kra nya middle school living certificate me nim say kwasasem na atija for eche no wo manya fa so bia wo so Mungo Park be banana river na jaida wo wa nya fa so bi so wo pass pass no pass no way na nipati Niger river no nchen Mungo Park ne be invented Niger river na amanfotio na person Don Diego de Azambuja onti ye ne den e de no be ya de aboy but ya nkrofo no mo ye bibia aboy na Kwame Nkrumah so o kana sema nipa de se nipa wu aye nka ne chiachi bo asema but eduru me bi na se ye kana bo o wana ade bi oye ya enyesu na babu Prevention Detection Act no o chin krofo gum jebi dan kwa no mo ko wu prison na eno ya ka na what the announcer Mr. Bawa na yete ne nka se ono so e de history no ebi watwen akwa akira kan ne a NCC fo akan waka asem ba akwa me di say da NCC fo akoma so pa ebi a wo mo ade ntime nka na ne waka wasem ama wo mo pa say yen resource NCC ye na omon chrekere yen omayimu na yente enti mpacho yen wrap it up with monsama edi ho ansa na ya mafrefo na bam na wotwi nyina na ne da bibisi moni so ana mo activity bi amobe ya na NCC yo ya dasi am say sasania Mr. Bawa aka no ya no in our own way no ya pe kwan ye bia Sunday ye be visit asori na ye ni omo akasa the essence of history any legacy medika kan say asase so a 90.7 FM bibia ni ho a uja eye permanent se odin usi abrosan mba bebu egu
wotoka ebesei na mu ujadin pa it live forever na nkrofo moral fiber ye pre esisi adan epe sika on a wrong note no na ya boana ye de nationalism say ye do ye man ye be ye bibi ama man no obi hu say say na nka ye dumbi kura o te say na papa nka ye dumbi e wo say akire no mi ni ho kura hall of fame mi di me de ben e be kwa akoka ho na nchiba so ba they will write and read about me. You be share bibi about me. Ni aka bibi about me. I'm saying a bit promote to hard work, nationalism, ni volunteerism, and a building crew. Sanya mami nationalism ni volunteer and selfless leader. In penyufua edi kamba eni na their aim say yes on person musi and if abrosan tente skyscrapers no. Their aim is to promote Mother Ghana. Their aim. Okay. Inti ene wo sha baby Mr. Duncan this year wo sha ne saying o man so selfless nationalism patriotism sane ma no eda so wana ye ira no. Oh okay me da se. Eda so na kakra mpese me de ka Mr. Duncan de no hu ne say baby bia e wo no ye tro moto bi say bright the corner where you are na ye celebrate leaders atwam se ne na obi say unsuso so obi sa ho question se anya hwe no say ya celebrate u Ghana nyina kora o mantamu a wo no kwan ben ne be fa so e be celebrate asori a wokọ kwan e be fa so ben ne be fa so e be celebrate ku a wo da animu kwan ben ne be fa so e be celebrate ye hwe mpanimfo ya ye bo omudin ni ade omudi omumogya na eto ho de maayen enu nti no saa akwanya we no ye de befa so asrese se empo ye district elections ya ye bai no can about atuhu ache ni volunteerism any odo a benya ma oman obu ho a wo ahofama na so opepa no nso aso osuro inti se akwanya bana panindie bi ba ya ye hu ye suro me fere mintimi ni saa su ni saa ban no ye nyimfiri yemu ni ema adwen bi mra ye tirim se oman Ghana ye nti ene ye saa de we baby a meko bia na meka ye talk about volunteerism mpanimfo a ye bubo mu na papa kire yen ni ema bi so se na obi a ye na adwuma bia wa adwuma wo yo lawyers for wo na omukodi omukoye omodwuma doctors omoton nuane omo a omoso bi obi kirade ana so bi no no so wo nanso baaye no wanwene ho se me pese me fie ye yio na odwene nkirimma ho o pese fa ahudie na ode baaye no ono ankasa wanya fa ahudie ni bi ani because bi aye kun prison nanso ne sa fa ahudie mi no mienu na yedi enu nti encourage leaders bia baby a wo ye leader wo bia no fa niema we fa ye mfanto ho se obi aba ye boni din e bi kura na anye Ghana nyina se na meka ne ye bebo odin na emom obabi ana se asumasi baby uhu nipa bi ebe pia unso so ye de saa de we bi bebo na meka bibi so afa ne apapa kan ye no wo hwe university schools a wo ha ya no se mpanimfo bebre ho a ye de omudin ayeye niema me Kesili Hayford omobo aye for this aborigine rights na uko UCCC e one hall a friend Kesili Hayford e ho ye hall a ye de atokwa Ame Nkrumah e whole university cry ato no kwa Ame Nkrumah uko University of Ghana yo Mensa Saba ne eyi nti ye hall sa ye de aye but I to say ye nim dwumadie titiriwa omu sa nkrofo ni diye ukukọ sa schools ne ukwa akrai wa akwaje interchange ye wo sa ne mani nyina but se ne papa kan ka ye benya bia mo pictures ni dwumadi omu diye a na je sa aboa ama ye so ye leaders ni ya hwe afhwe so asua ti sa volunteerism ne sa patriotism ne nationalism no esese ye su ne ban a ewura yen Ghana fo mu na yesuso no
yɛmfa yɛ kra no ento hɔ ma yɛnua no esan sɛ obi wɔ hɔ a wo ne a obedua nanso ne obedua na bia nyɛ ɔno na ebedi bi nti yɛndwene ni dua no ho ne yɛndwene nkyirimafoɔ ne ɔmo bedi no ho esan sɛ yɛn nyinaa yɛ saa na ɛbɛboa yɛn paa nti nana wo bisa sɛ yɛnhwɛ the way forward the way forward ne sɛ yɛn Ghana foɔ no yɛn nyinaa sɛ na medi kan ka no yɛmfa su ne ban bi nhyɛ yɛn mu yɛma ɔdɔ ni kan yɛbɛyɛ den de saa su na hyɛ yɛn mu okay saa su na yɛde hyɛ yɛn mu ebi ne one kyerɛkyerɛ a yɛde man yɛntie na so pam na yɛngyae bibia asese we ma miskansa asese minye skansa ese minye skansa saa su ne ban no yɛnyi free it 90.7 FM na yɛma Ghana ho dɔ emra yɛ mu kai sɛ yɛkɔ school bi na yɛbisa akora bi sɛ yɛma 500 million sɛ fa kwa abrochire na yɛma 2 billion sɛ fatena Ghana nka bɛ dɔ sɛ ma gye 500 million na kwa abrochire na mbisa ne sɛ nti die mpa na wɔ abrochire hɔ a ebema wa pesa obekɔ na akora nsi hwɛ madam jai ukɔ abrochire ɔde a hɔ ɛde pa utimi aduane bi a pa bi atimi di udi fruit udi apples ɛna me kyerɛ ne sɛ abrochire no asase na yɛtia so wɔ ha yi ebia ne yɛtia so wɔ ha na aduane a yɛdi na yɛni gye no ɔmo so di ɔmo de a ɔmo so ani gye ho nti adan na yɛyɛ ntena Ghana ha na yɛnni aduane a yɛyɛ de ne yɛso yɛnche ho sa abrɔfo kye ɔmo de ehu enura news na ɔmo se ɔmo yɛ American chicken export nti ɔmo so ɔmo de bae no ɔmo yɛ cooking competition bi ɛbɛma yɛni bɛgye America fo ɔmo nkokɔ ho yɛnso nkokɔ yɛnya bi wɔ ha yɛso yɛwi bi yɛakranteɛ ne nneɛma a yɛwi bi nti saa su ne ban a yɛka sɛ yɛma ne ntena yɛ mu no yɛma Ghana ho dɔ ntena yɛ mu meda ase yɛma Ghana ho dɔ ntena yɛ mu Maria ma mentio de na wo nso de bɛka ho kakra na maba mesaba wansa na yɛafa afrɛfoɔ no pacho meda ase yɛma Ghana ho meto so afi baabi a Grace adwato yɛma Ghana ho dɔ ntena yɛ mu sɛ suban no yɛ wɔ positive and yɛ wɔ negatives ti ɛyɛ a bibia no me de bia me ka sɛ yeah aspire for positive things me call schools na civic clubs ne citizenship week and kwa dey am ka che omun say aspire for positive things yeah nwe papa yeah nwe ma positive suban a goya se nkwala hwe ne mpanyimfo ye no masuo suban a ye da na di se mpanyimfo ye generation de da na di na nkwala na hwe omusua se ye kan mpanyimfo omotwam a omude omumugya eto ho edegye omani si ho obi na bre ye ma omani bedu pempenso a eduri mpanyimfo a abakọ nyina yentim bobodin bebebe ni nyina yaso ye bre ni ya ye wo abaya dwuma mu ya ye ankrankra adwuma de bia ye ka corruption ye ka ketasehye ye ka dream ye ka politicians no they will always be politicians they bia me ka say politicians they will always politicians but civilians no ya ye wo public sector work ya ye wo private organizations no yeah what they to politicians I mean come se bi nso na me ka yeah cry civilians to some extent yeah corrupt cratching politicians ba ya na ya se wo de won satene o tene won sa hwe obi so ane aka nyina esan hwe wo so nti yeah politicians those of us who are not politicians no say na yeso yeah boy abrabo afa how are we doing the work we have been assigned to how diligently are we working say I say kai founders a yen kai say ebi mu breye ebi mu kwada prison ebi mu they were deprived of their liberty say the beya o mine no ye betimi achiche o mine it is na kwanya na ba say you freedom to move and go about military regimes na your experience them say about 100 or more history they were terrible times for Ghana but no we have the freedom to work to move about economic freedom ni bibia o inti sa kwanya na ye nya se bi ma brea ma o man na besi ho no yen so den na ye settlement for we who are not politicians who are civilians ye adwuma aban adwuma mu ankwankwa adwuma mu de me hu ne se obi a adwene se me nko anti sa de we na adwuma no na o de hye ne sa se onya opese onu ne nya mu mfaso mu ye die nyina onwene o man ne ho ana onwene empo adwuma na de hye ne sa no onu ne de nko na odwene ho inti na da dwe se ye kai ye founders a yen kai se de bi mu abre atwam ama yenya fa ho die no yeso yentu ye ho nsi ho
spirit of volunteerism aye ka ho asem na se patriotism o man no ho do no ehia ye se bibi na ekochiw na se nye ya let us speak out, let us be bold and say it. Yenyi all forms of corruption, yenyi all forms of bad behavior niema enkoyie empo se nkwala behwe yesu ya omo nhwe no munsia ne papa emfi ye ho na nye suban bon ya yedi yese de wo hwe obi na wasua na you want to learn positive person usua niema eye positive efi nipa na nye niema bon suban bon ya nipa ne da na di kwan ye fasiti ye ma kasa ye kasa che ye ma ni nyina hia se pese o man da ache pese ye hunu se ye pese ye hunu da ache ne dia ene ye mfi ase ne yese it's better late than never. Except tree ne yana pese me become be say encourage ha we can always start nti se nei na se bia wa dwene nyama so afi na ekro ya be bia otime nka bia no suban bia na se ne ye bia ye wo mu a emmo o man ne nchekere ye no yenyi nakwa yenyi mfi yakwa mu kura se de bi mu bre ya ene ya bedu pepe yes ye to aso afi ho no nti Sister Maria na atene kam sabawa mami nti o finally na yemfa afre for no aba no Profo is better late than was it feel cry can say no I can't feel no it's better late than ni feel pa no aka no encourage no and then Profo no now gentleman he can say Safa disease you from right down hwe Nkoranza na training college wa sa training college ni bi any produce professor na chairman professor Anyido Kofi Anyido on the dean of Department of English. Payne Ajekum. Na mpayfo be wogana ha omo ba Nkoranza Training College. Na Training College no baby a cha prosa na a cha ewo station that dem. Na asa Training College no na omo yi call jazz kan. Na Nkoranza hina no go akurufa. Okaze Training College abada na ye technical school. Na otwa asase okotechima wa junction ho no ekwa akosi brema ba bi Patricia no no ton tata na nyina ye Nkoranza secondary school asase a chire de de ekochi pa na me dwen se na papa ne si yan hu ni sa yan sa no adi yes ayi na se na education wona akoma so wawu se sele aye fe no Nkoranza senior secondary school adi na si e kwan okokuma say o secondary secondary school or history opoku war secondary school or history primary secondary school or history ya techima forikrom zia kase basachia or history aden na ye na ye seven Nkoranza point4 ye fa adwene bi say yes ye be change Nkoranza secondary school aye no go krufa senior secondary school ade na si e kwa ede man nkai na de bia fa na ono so foundation ni dia bamu enti ne papa na kamene ne ya adwene ye momo ne say yeso ahi ye be sesa ne ma bi me da se me sabawa abusuafo ba bia ye di nkomo aduru ne ene holiday edition a Adea Akye Abia adwumade ye de bra wo ne ye ma wo so kwan na de wadwen kira ba be kan ho mo am Facebook no Sompa 90.7 FM obetimi a like page na waje wadwen kire ewo ho afi ye na ye frɛ mobile so no 0598 994994 0598 994994 na waba program so o ni ampanifu akan obetimi abeka bi ato so o adwen bi so a wo manka obetimi de akan wo de 0598 994994 good morning. Good morning. Me ba cha udini baby akasafi. Acha fremu mogari kasafi intana. Yeda say mayenti o anopai. Yo anyane me da wa fa. Ye modi aba. No kure pa even obi anko school no nya di break akra bia. No be so di sisi ni mia. Even me yekua ni pa bet so wo di baire. Ekọ even biaman su ba bia. Utimi ko hie obi a wo de baire na ko si na papa na ase no. Wono na ebe ton baire na ma even unye 90.7 FM. Unye mu se wuntimi nton. Ono ton na woni nipa na receive. Oh, you wait there for mommy say. See and say. Oboka ko press no ase de wo kan ye nya ya nton awia ba ye nton. Na wo de abu. Nti esere o manga na se de ko yi a ejina me
ne wo ne ya ye se wura mu nyina ya ndi esra mo komo aye na Ghana de di esi ko ne yempanfo no ene yenkwa ye da se ne wonso wo de eba ye ewa good morning. Hello, good morning. Good morning. Good morning, Owoahene. Udini baby akasafini ntio. Bacho honorable for them kasafiri sika. Yeah, that's a na Founders Day. Yeah, holiday mu ana ye we my ntio. What's I'm saying? Yo, minu ameda wase. Amichia bedafo ni nyina achia. Ura erbawa. Papa me no na kwa assembly 94 during the time of Ajekufo. Na no nyina was up committee ba kum. Minu ye wo no maybe pa ye wo Ghana ha. Wo de ye hwe, wo de me do me kwa agudie mu. Yete blaster team no 1957 and 59 mu ho ba bi no. Hwe players a won kum won ho de bo aman no. Ma Ghana gidin ti Africa akra na fresh ye ne ye blessings. Sa players bia ni ho kobo ko abrochire kobo ball da. Ye local players nkwa ma Ghana ye di pa. The first player of Ghana kobo professional ye Abdul Razak kobo Cosmos Adea America. Besides that, you know, young modern bosses say ye blast and Ohinjan. The competition be Ohinjan can say Benwin and pass your Benwin. Sancrophone a cow. Yes, boxing. Asuma Nelson and DK Poison. Here on the money. Anybody near cow on them. All the players are on board blast our boy and nebi a ho Sikata Kukura audio to Kukura Nibi. Ye cow on mana. Give me the master Nayer who said Nayer. Finding that day my year at the phone and painful be a bit criminal. Young Cosmo, Nayan Pesegmin Kumina, just say Abatray Morgana, you win here. Go baby and Papa Mason. Yet I see baby, no one saw the hour they buy and no pay. Good morning. Good morning. Would any baby or Casafi? But I'm from Great Assassin. Yet I say assassin to opening. Madame Nakoya. Ada, sir, I saw a Founders Day. Sempo infono pa senye ka ekoya mra ese so mu ya me do asen ka Ghana mpanyifo komu celebrity sa dio kwa ya modern man of us so kwa me Nkrumah start mo be 1960s and obedi Ghana so that time no na the population of Ghana near do say so checking factories do go obi in Ghana 90.7 FM Ghana ha ya obi aduma no Ghana ha ya yen checking currently ya hemfo ani ya mampanyifo do say na wo company ba ko anam yenu wo man yi ajapade no mo fom okokro ti se roman kase no ma obi atuma to asase ba ko 4,000 acres bisa wo sa nti hinu bia medi man no so ana oja ye da se bebre ma yemfa wo de no ensi honom na yemfa wo nua foforo enso ene eye Founders Day enti no ye dwen oman eho ewo ha enom oman Ghana o hwa abakosam a mabadwafo de amaya oman ukum ohosoma emfaso ewo so ana encha ye de dwumade no beba wie ye 0598 994994 na wabo awram 0598 994994 na wawura enkomo a ye die emu na yetumi ekoye nim holiday ma ye ni no keke yenwene ni aye betumi ayama oman no abadwafo ama yate ase se ye ma oman ho do atu ho ache ene ni akeka ho a ema oman ko animu no yemfa saa nkomodie no nyina bi enhye yadwen mu ene yakoma mu well Auntie Maria mamintio wasama etwato wo hana yempon kura de etwato kura wo de ejayen 30 seconds na yempon yo medasi the person capture to ne say yate abakosem bebre nti say unnimu a anase wonte ya na dadue ya cheshe nsem bebre ti ema ne ntakoma so na yensan reorient ye wona say yensan san ya adwen wo kwan bi so say da me kan ehia me pa su man bia enye emwa o man ne enkwan mu ana ema o man ne nkonkan no mi ti ha mi di hu fo kwan bi so usu di hu fo minim se usu a utie mi bia udi hu fo kwan bi so ye nyina ye nwa agye ntakra na ye ne sa kakra o man Ghana ebetimi aduru ba bia epese edu ye nyina ye nye adwen sakra Mr. Duncan ye mpon ye pon me fa akonya na mada
boga abrantie bi a owo boabin Augustine or the boga enra me ko adwuma me phone mi ni nyina egu fam 4 hours na me nya akọ abrantie de me phone nyina ebre me a je say wa ya de pa ya de nti baby owo bia no Augustine kwache oboabin the American atwa to se ni say district level election eba na eye tuhu ache adwuma ye kwa abontin yo made na ye ntwa ka de na ye wo se chance baby na dia eye a mi hu ni say general election no eno na ye nyina gidi na yakoto aba edu district election no dia ye nto aba but amambo no eho no na ye foundation wahu usi dan a wahu eno no na utu amana no nti se wantu amana amfa dan papa ansimu na wo assembly member ye unit committee ye na udc ye na president ye kora unya mfaso bia ni wa benya nti mesra mu district level election ebe manu titiri mu ngina mo mfa mo homa mo nto aba committee member mo ndwani mo contribute na se obi wo aseche bonsu ni nkura aka ho ahu se obi mfi Nkoranza emeye ukuro nya de ben emma wa na wo beye wade nti meda wase enso meda ase bebre pato yampon yo mefa kwanya so achia omo tie nyina mechia me fiora mechia adwumayefo a ye ne omo wo old council ha nyina na ne amedi twato ne se odo a ye esie nyamaye mai Ghana no ye mani hia ye ehia pa na titiru no ye adwensa kira na me director Marian eka ho asem no ebi ni se efi a emene yen hwe na ye kan founders day yeso yen fa ye hunsuo ye mogya nsuo ne ye mprapra ye mantamu na nsuo na ye toto no se ne ye fa nkanafo ndi omukọ no obeka se emmeme na nso behwe ane se ato yen na yeso ye dan a yesi ne ne ma ya ye nyina na afa ye ko ti ye sere se ye ma efi ne sa ne ma no embrase na ye ni ye huni dase yenso ye dase bebre misabawa ye mpon ai NCC for asem na America no that's why say eya aban said no we MC ya we are representative of the president una original president name wa municipal assembly ne wo no e wo na NCC for office wo moso momwa omo nipa department la that no omomwa de eye bebre kwa ne kakra mo betimi de aboa no moso momwa omo na omo hu se omo ye adwuma ma Nkoranza man omo ye adwuma ma Ghana man omo ye adwuma ma MCE no omo ye adwuma ma municipal assembly no na mo ja omo traze wo sore na wo da Land Cruiser mu wa wiro air condition o ko wo ba na omo de atishiu mu omo ni computer omo ni laptops omo ni hwe na omo table ti se na nkwase for table no emwa momo omo na omo so ntimi ye adwuma no moaye yo me ebisafo misabawa na otene ka yesi ya de nkomo no ebesi hanom era Eric Bawa na otene nka no ye regular panelist Friday bia no obama yedi nkomo no echie no wote sister Marian Owusu Dufie uba NCC adwuma no Nkoranza na afofom no ye pani oda no sanso na sister Grace Edu Jemfi program officer Nkoranza South ya na yewra Richard Duncan NCC adwuma no Nkoranza North ono nso da no ho obae sa yewra ne ye maami num ne ba ya ye di nkomo abusiafo aha ne ye de osom no ebesi ye frɛ wo Sompa 90.7 FM so a de achia bi adwumadi ne ye de besi na ye holiday na ye besom ye nti ye de si ha Papa Toast boy o de ye ko Facebook no so na afi aboafo bebre atwa ye ho ahia kua abo achewa sempa itia eboa bi ofa apam dada no a oboa bi na afi nanaba kifa omo nso eboa bi midin de Owoahene Acheampong aha na ye de dwumadie no AC good morning.